pulit kilayo tam ya kawai kamet yap ubrio uba kerteng upen krea surong ubana kasnong minsngat West Jante Hills District hakas ni balang. Kakubor kabayo lum na kipulit uni upen krea surong ubana kasnong minsngat ulaja arngai na do kakatway terik leber arajar arpulai ringkat bat kakali Mahendra pick up kabarang thiet thamai. Kipulit kilayo tam ya kamet yap jong u na kawai kajaka klaw kabahap hapo kamauring keneng Police Station East Khasi Hills District laong u Superintendent of Police West Jante Hills District Bikram D Marang. Ula ong hu ba ya kamet yap la shimti banle ya ka postmortem bat ki wei ki jenan kam jong kaan. Ula ya thuru bala kemru ya arwat ki basubadan kti. Katkum kidur kidar ki blasa pryang lalap ya kamet yap kabalatap daka jan kimbor pat banda udiang. Kakubor kalayat hu baya uni upen krea surong ubala syara bor haringkat bat kakali jong u bala subah bala penyap na kawai jaka bat bread pat ya kamet yap jong u syaka teka klaw. Kini ki arngot ki subah ki blasha kem ki kentup ya uwei upara jong ulit I love you talang na murap bat uparlok jong u ubana minsngat.